Sasisin para kapnya sampai pisah katek Lovinia YouTube channel hakaktiin kasih. Bat hakane kakenti ke mendapat ngakwa ban hikaya pi kumno bapin register yaladi bat ka DSC yalane ka District Selection Committee. Nak ba register yaladi pila ban apply ki post prepare andal apply hadian. Tapi ya hakane ka link jong ka DSC nang dapat pinjai sakne ka link ban sa redirect ke pin dan ban sa ilami pisha ka web ka page ban matapan pila ban klik hakane ka link ban register yaladi ban mata pila ban polish wa ki instructions ki bala ay ta sa ban register ka ban klik hakane ka link di pinsa UI akan ke page pada hangni telah berpandang di detail di bawah video berpandang. Dia kan sedang menundukkan email ID atau password pada entah terter. Di man kapur hamba ngasih video mungkin ki jad ngaju pankan mau ya ki parlok ki bapet. Bapin semua ban ai ya ke email ID ke belum valid gani ke bapila ban beli nak kapur sakapur. Tada pidon ke email ID ke bapim la asyuk ban recover yo password ti semua bahawat juai nomor ba pinsa du ya ki jad information dan ki kubor batamai bagi ai abai de ki ba register dapat ya kini ki detail ki ba per harum kilaban penak idaladi nam dan kam syuban batai nomor baru ilang ki basuk ya penting kena ba apa pi pendap ini ki detail baru bapin cek dan pin page punya swap pin ya cekman tika educational qualification ki pan tila da pidi bal ada degree ay ka degree lagi pada ay taka dan bagi 12 pada kapan salam dengan ya cekman dan ada sisa panatapan pin haban upload ya ka dur ko jongpi ti ka dur ko ba pin upload hangni ka long ba pi haban sign hatrai jong ka dur ti harum jong ka dur pi haban ai ka signature ko jongpi nang ta sa upload kata kamut ba pin hab site ya ka dur la pin bandur ban site tamai kila balik kebarin tambah kita akut sadana din kita sasanya hatra scan nation dur upload ban hangni pat pilaban resize kedur tiwat klik ban like ban subscribe ban salam shikiwe kadba pinang page kini ke video tiban resize kedur ke shong happy ada pikwa pilaban ni ala pikwa pilaban i kunju anta ya ka admit card ban dan ke shiti pilaban download nak ke section dan ke bentang kani bro kala banlong tat anda bila ada ban apply ki post ti pilaban jib nak office jom kanu ke district pilaban jib kasong at ki post ki ba pila apply nata ya kanu ke jan admit card ni shiti download timantangin persang ban login tp ya kani ka bang hikaya pi kumno ban login ti hakani ke benta kalong ba pin login ya ladi tipi la kan mau kumno pi register ka ban kong tipi kan mau kumba ngangala register mene dengan ai ya keju ka office na tangan ai ki email id ke jonga ban password ti nakabanta jong piru kan long kumjohi ana pi apply ko kan ka office ya yung bajong kata sai ya ka email ID password ang ta sai login bar hadir pila login kan play pi ya kan ka dashboard
But hakani ke dashboard pinsa UI ya kador lajong. Re hakani ke video ngaka no ikador berjong ya wajib sengoi ai. Ti da pia hakani ke online applications. Ni pinsa UI ya ki post ki bakla papier. But kini ki post ki lomba laai kat kum kajing pembela. Ti what you apply kerki namar ba da pide dan jing kerki ba kajing thaimur. Dek punya YouTube channel dan jumpa klik jumpa kelak ke jom di semua hal baik di post berapa like ke official website but ini post kita lai haki jumpa pernah kerkum ke kubur di pila ruban edit ya ke profile ke jompi nantapan hadin pila ada baru pila akan logout wajum label ino untuk di para log baru akan main berpita nak kini ke video buat kalian ban like ban sama mesti buat kamu tambah subscribe ke besi bun.